Yabo? Yeah. That's where ngibe khona neSky ngilimala ekhanda. Siye crash. Kanti asho wawuganga umncane sasa. Uba no, listen to the story. Siye crash, yeah? Yeah. Sina lento le crash like I crash ya etop. Lento yomalume abantu abalanda imoto sina from the beginning ekhuleni wethu sina besikileyo level like uma wethu beyi fighter. Ngalendlela ukuthi ngisho esipanini beyukhisha ingele lenzela belungu itiye kaHanley iHanley ngalezi ayikhazi yabo. So bekade bachazela belungu esebenza ku garage Shell garage from Shell garage Hanley bachazela belungu. So abelungu bakhe ngendlela kade bemthanda ngayo even nathi sangena ezikoleni zabelungu funda ko Signum funda top levels yabo yonto Carrington usisi wami emudala yabo nokulunga. So besihamba ngale njengoba ngichaza ngescratch siye crash ekseni siyawela imoto isithatha ngaphesheya yabo like bekunenkawo esesidlula kuyona njalo ekseni masidlula iboshwe ngeketanga iyathanda ukudlala like iyosuka ngazuthi iza kwena bicycle angafeli ibanga yabo manje nginaleyo temper ke siyaphuma siphumele emgaqweni nje ngisahefuzela ibijaha mina yabo awusizwa belawela ngilandele manje ngilandele nami ngagcina lapho ngimlandela uwela yashaya imoto mfowethu yabo. So from there that's where ngabona khona ukuthi hey mayise ngichazela uma mangiphaphama esibhedlela it's not the usual hospital bagqoka izinto ezigrey labantu uyabona nje kuyaphithizela kugcwele nabelungu lana bakhuluma ke noma hey kwenzakalani ngivu hayi uma kushuthi ahlale nami libele ngivezisa mayifika ufika nabelungu wazi basesiphansi sakhe until kuze ngithole indlela yokudischarge esibhedlela because where I remember ngidischarge esibhedlela ngene emotweni yamlungu wakhe kade ibhakela ngene ngiyangena kuthiwa hlala la ngemuva uma uhleli ngaphambili hey lesithi ngemuva bra kade ishiswa yila Bayibale ngitshelile ukudlala igogo ukuthi ekuseni ngiyasha la uma uthi ubuzulibela uphaquzo lapho ngemuva sa iyashisa motha dipakela ngini manje na kufanele ngwele phela ngesingisi sikaqina at least ngisajabuka nje hey make yashisa la athi hlala phela naye yabo uncengi hey hlala lapho hey engabitoza hayi until yabo. So from there mfethu akanla ngisi kanjani grew up ngaqala ke kwa ngokuyimpilo ngakhula ukuhlanganela phakathi sengiqala ukuhlakanipha impilo ya ngokwehla kancane kwi-level because nje mina yikho into ebengiyifuna ngayitholi kuma yabo and ubesithanda like izingane zakhe zo2 umfana nentombazana yabo mina nokulunga la abanye abangakazalwa because nala2 oza ngemuva samkwesiwe siphamandla yabo bengakazala sisaba u2 hey mina umagcina umdala usisi wami. So mfethu can't blame mfethu ukuthi uma khona into wrong ayenzi itime belikhona because ubekade benjani khwiri break up kodwa bengiphuqhuba every fortnight bengime emsangweni lesespanini time naye ngiphelezele yabo kucaca ukuthi ubaba uyangithatha uya nami ngala eClermont noma bahlangana bahlukane baningane leyo nto leyo baningana yona nami ngikhiphiwe leyo mali jabule ngiphindele edladleni yabo. So ngikhule ngiye esikoleni from grade to 1 ka1 ngathi ngiyofunda nje u1 ngiphume ezikoleni zabelungu sengiqala ngizongenela ezikoleni zabelungu seswe la ngekhona ngaya weekends yeah weekends yeah so weekends primary school la engala eMayville because we behlala khona eMayville and then FTP house Chesterville. So mangifika khona lapha ugcwele manje bro sekulethe unyaka usuphakazi hayi usuphakazi mhlawumbe close ku March kanje kugcwele ka1 and I can't stay at home uma fanele hambe ezipanini yohaslisha and I'm still young ngalendlela lento le ngiphoqa kwakumele ngiyeka second lento yangiphoqa ukuthi ngenze njani manje isikhala sika first
yabo mangiyiswa kulokhu njani nqaba uthisha omkhulu dikidwa indaba yamali endlela ukuthi phela manje umlungu wakhe iboss emthanda for la yakhona la yayikhona manje ikhuluma nasesikoleni leyo bathi hayi manje kumele angena second year space ka first year naka one second year ugcwele empulu shayile insabiwe kalokhu njani okuthiwa sin check ngihlale ka first year 2 days kolesithathu bangibize ngibizwe le office shayiswa ama-test la ngibuzile 1+1 man equal bani no right bangibuze nezinye izinto yibo babona ukuthi hayi-ke i-bright le ngane ngeke ngisiqenqe kodwa nje yenze kwaku-bright nje mfethu yabo kuthiwa no ka-second year angeke aye ka-first year simphose ka-1 bayizwa leyo sengijombe manje i-class from esikoleni ngicabanga ubeka ka-1 angisangena nga-second year senginga-1 already khube ngafunda until ngize ngifike ngafika ka-4 that's why kuphuma i-RDP house yasekhaya ngihambe ngiyohlala eChesterville yabo like-ke angisayina kakhulu ngapha mhlawumbe edladleni ne-time yabo cause like gcineni kuthiwa ingane inacala the child is innocent so kushiwo izinto ey'kanjalo yabo mhlawumbe ikhwira baba nayo uthime ne-oled is the main thing futhi nami mhlawumbe uthole ukuthi izogcina ingivalela ngisakwazi uyobona i-time because of yena ne-time abanekhwiri mina-ke how about anibami babomncane gogo mkhulu it's not about only time kuphela yabo so it's okay kodwa ayimele futhi into yakhe because umama yobaba kumele yabo la mfethu qala khona ukuphambana izinto khani la ibuka kushona kwama mfethu bokushona kwama mfethu kunzima aphambana yonke into baba wami yabo like alright ushone vele sengikwazi yabo ukuhlanganisa ukuphandla ngoba into kade ehlezi akangifundisa yona ngitshela bese ukuthi there is a time uzofika proud and leso sikhathi angifisi ukubona uyidomesi yomunye umuntu I want you to be my real umfundo njengimaziyo mina umfundo wami mina and unyaselo lakho ulisusu libeka unyawo izenzo zakho zobe representa mina wherever ngabe kuthiwa ngikephi mntanami ususu libeka ubhekele wegama lami uchaza mina uqobo lwami lo 9 months angibelese ngiphethe wona la esini uchaza wona nje so you must know wherever you do wherever you go representa mina nobaba wakho yabo and then it comes to your family lapho ila waqala khona bese kwaphambana izinto shona wamakho manje ushona egula bese ngi-on vele ngishayenza ematekisini imali bese ngikwazi ukuyiphatha cause uqala kwami nje kuhambe ngidayisa inyama yehloko ihlaza ngaphakathi elokishini door to door yabo if esikoleni kwi-weekend yabo konke kuzanjalo broken cakes and vavava sichitho konke into ey'kanjalo ama-queen cake ama-cake etiye zonke izinto ey'njalo ungifundisile until aze ngifundisa i-pot ukupheka ukurana nje i-household yonke yabo and how to ukuthi uphile nabantu yabona so ngasho ukuthi nako lokho kungumthelela yabo manje ngikwenye i-level and izinto ekade ngifuna ukukhulisa ngaze ngitshela ukuthi uzohlangabezana nazo in future yabo plus yenzeka ngiyayibona live like what I can say babethu yabo ukungalaleli lalela thatha cause no umuntu omdala indlela ibuza wabaphambili mfethu ayizwa leyo usuke esedlulile wayibona yena leyo kodwa mhlambe leyo into eyenzeka kubantu abaclose naye yena engazange abe involved kuyona but uyayithatha ayibuke lento uso le mpilo le ayiqalwa lo izofana nempilo yasibani bani sasikeleza naye hayi ukuthi uyena obeka yona but ama-close people abantu abasondelene naye kuleyo mpilo yabo so la kwaqala khona-ke oledi seliyagula lilele embhedeni ubani uhaslishayo ugogo mfethu njengakaphasi impesheni yagogo
challenge wayesashawa iminyaka ukuthi fanele afike kuleya minyaka kuphasa impesheni yakhe because the most thing engakutshela ngangikhule ngempesheni lesalukwazi emveni kokuba mina besu akagula washona because she was the one obekwazi ukuthi impela aphume ehambe ayofesa benenhlanhla thola amatoho yabo and like futhi bengalindi ukuthola esinye isipane once wangaboni nje kahle whenever bekuthule imali engana shiya kule kanjalo ngam ahlala ekhaya ngeke ayihlala inyanga yonke thola esinye isipane lapha walala ke wagula ngasukuma sengishaya isicapha ngisho emateksini yabo that's why la iqala khona i-bad influence watch out yabo yabo laphana kube nje step esiyaphezulu eteksini while uhleli khona eteksini wakhe say bafethu get something pesa thola something like ispan sangempela ngayizwa leyo because kumnandi hayi kumnandi hayi kumnandi flatheli akashiya bakaya le iteksini kumnandi phezulu iteksi yakwenza nje ukhohlwa about your future bro box vele kusasa vele kusasa phela unyaka hayi vele kusasa vele ikubambe ngqila sha mhlambe 7 days at least noma lo 6 days uzowenzani ngesonto ngeke uye emafamily apply ufesa like izinto eziningi ngeke uzenze ngeSunday yabo so ngangena emateksini ngiye esikoleni ngibuye ngiye esikoleni ngangisebenza elokishini vele makuphuma isikole driver wami ayikwazi mina ukuthi angithathe ngikhokhela i-payday ya half day right yakwaqala khona ngoba bengiphuma esikoleni ngihambe ngiyoshintsha ngibuye ngiye eteksini yabo mase ngikhumula i-shirt sengiphuma esikoleni upaka ngufaka ebhuthini ne-shirt lapha nebhuthini yabo kwaqala izinto ziyageja manje because angisasithola isikhathi se-homework angisasithola isikhathi sokuwasha i-shirt senze ngiyabuya ngentambama phela sengifucked up sengigaxele ngibhemanintsanga already manje yabo so mangibuya ntambama ngibuya ngiyothiya vele uma ngiyaza gijima ngibuze indaba yoma-shirt and homework and vava like useyagula embhedeni and like hayi uzi kanjani akekiwe nala endlini mhlambe yabo mangena mina ngena naleyo mali ya half day right so bese kukhona nendlela yokuthi bangiphathise ukuthi alright mawuphuma esikoleni ngithi khona indlela uzokwazi ukuthola ngayo imali hayi la soshawa uparafini wakusasebenza lokhu ndani osikeni ostofu valval makhandlela ilambu leli la parafini parafini ngicela siphathele yona mhlawumbe lamafutha anyanyisa ngale yophisa yami ukukhulume no driver wakho that's why ngiqala khona ngabona nami nako sengitake over mina manje la kade kubambe khona uma in such a way mangilova ngithi angiye esikoleni akekho ozongiphikisa because manje yabo vele uzobuya nemali ukuthi kulale kudliwa ngithi bangivumele ukuthi ngiyeke isikole ngeke ngize ngisho ukuthi bangivumele ukuthi ngiyeke isikole abakazi ugogo uhambe wazi wamfishane emveni obuma ayishonile wawu class teacher wami Mr. Khomo from Weekends that's why bese ngifunda khona high school u6 ebona ukuthi hayibo nangu umfundo phela ngiyakhala ethu kuzanyiwe mina impilo yami qalila abazali manje ngithatha indlela yokuya isikole ngiyongenela ngala emalini ukuthi ngiyokhe fine ngibalekele bayocula umaskandi ngabaleka isikole ngajaka ukuyosebenza uma kudlala leyo ngoma phezulu hell mfethu ngisho ukuthi kade ngayazi le ngoma bhasi bengatholi ngayo ukuthi izithile hawo manje hlaba umxhwele enhliziyweni mayidlala ngisho ukuthi yes yabo so ngayipha new generation kuyalindwa mfethu I think education is more especially than imali because vele it's all about money at the end of the day ngisufundile nje waqeda ey'koleni kwakwazi ukuthi bakuthathe uphume e-university
race. I mean like le shola university ya. Iyakwazi ukuthi usafunda khona lento oyifundelayo sebekutholele imisebenzi noqeda isikele uqeda ukutheleza leyo nto uyongena kha awuface cha. Yabo. So ukujaha imali vele I can't say it's the right thing because manje yabo mina ngasiya isikole ngafuna fast cash unjani namhlanje ngizele ngineyingane like uma bengane mfethu alright lo umfana nabani manje 18 years umdala lo mdala awulandela ngemva kwakhe 12 years manje yabo uma intombazana mfana intombazana nabantu enginabo abaphila engibalesile emhlabeni so I can't like mina impilo yami ngifaka lana actually mfana ngabe kade ngayibulala mina isekho kahle kahle ngiyibona ngithatha isitop ngiyenge but manje ngicabanga ngibuke emuva ekhaya bayancane ayikho into wrong ama-drugs wrong ama-drugs yazi khona umunye umuntu owafika la mfethu wathi izidakamizwa zine depression ukhwantalala abantu abaseyidakamizweni bahlezi becabanga ukuyibulala into efika kanjani leyo mangasithatha usibeke nje empilweni yomuntu yababona abantu baphila elife and le life abayiphilayo uyayazi ma bro ukuthi kuseyiyona nawe mhlambe maybe ngabe ukuyilevel yayo in such a way uyabuka lempasa ibhari libizwa kanjalo mhlambe ekhuleni wakhe loshini le mpasa yalapha akasibanibani uyayibona leyo wena ngithi uclever kusho phela wena uyiphatha bambezeleka clever uhamba uzogaxela kuma drugs hamba 2 years eqedile mhlambe indaba zosikele baba eqale usuyayihlanganisa yena na top level yokuba mdala uzobuya hamba ngeGCI R-Line Golf 7 uhamba ngayo awuna ngisho uphaqa wena mpatha leya yabo uthi uyabuya achievements ama-goal khona ukumehluka sewenzile yabo wena outside building yakho ichekile maholokohlo uthemise ngesitina ama-blocks lapha ngaceleni kwakuba and like out there mhlambe khona enye ibhizinisi ayirana still there unespan ncike stall uphema ukubhala impahla ngeke umuntu engisuye impahla bese yabo la bese babiza ngeimpahla inyoni stombu ayikho into kanjalo because yena uhamba endleleni kuyiyona yabo leyo so nje behamba endleleni kuyiyona izinto azenza wena lezi lezi zinto wena ozenza yena angazenzi izona lezi eveza ukuthi wena umbone ngathi uyimpama because abhebe ngisukwayi ukuthi uye esontweni hayi ngeke bafese wena uhamba ngoline wazo impasa ulandele yabo mina manje njengoba ngila bese ngihamba ngoline ngcono ngibe ngazi ukuthi okay landele le yandlela le yompasa ngahamba leyo ukuthi okay ngisebenzi alright ngihamba ngale moya ukuthi alright siyangena siyaphuma thina ema-jail ama-26 ama-28 27 uyabo leyo not like ngiyona mina bese inombolo yeah but I know i-position yenombolo it's ngaphakathi la enhliziyweni ngeke ungitshela ukuthi manje ngizotshela sengizogijimisa lokho in my family my sisters and bathiwa ngizogijimisa yes wena wala no abawunanga lutho banempilo yabo kufanele bayirane nawo neyawo that's why kuyimanje impilo yami more worse cause yazi ngicabangani ngicabangela bona abezemva kwami engiphila nabo izingane zabo izingane zami abazali yayibona ukuthi misugaxele kulempilo kanje ama-drugs bra wami awubuke nje abantu obani depression and ngapha une-influence ngapha indlela ibuzwa abaphambi nabo bayeza abashana emva kwabo awu malume umbonile malume zofuna ukuyizama naye ngelinye ilanga nayi lento yamalume ixosha endleleni let's way started because nogwayi lokwayi uphema igwayi phambi kwengane nje sanana heavy nale awukhulume ngaleyo nto leyo abantu abadala omalume ababhema phambi kwengane ngeke kanjani labo ukuthi kunga-influencer kanjani ingane encane
Ingane phela inongqondo engathini isuke ingakaqini kahle ukhakhayi. Yabo? Yeah. Like ayakayofunda ngisho ibox yakwaye like esikoleni mhlambe ama subjects asawafunda. Akafiki kule level yokuthi okay this is cancer. Mzimba lokhu kuyi-drug unemizwa life nje mfethu akafundi ngalezo zinto ezikanjalo so kulula uyakubona malume uyabhema akushonqa intozi yabo uyabuka ku-TV naba ku-TV bayabhema akushonqa intozi mina ngisalele but manje ish usanako lo kwabazali baba wayithela nje khoneni ayithela uqeda ukulahla ugwayi like balahla ugwayi bafethu bagcina umuntu ukulahle at ugxobe ngonyawo ube off yabo ngisatsho uma uba off mhlambe take izen put it inside a pin yabo ngale ndlela ukuthi mina ube ne-ash eshela kuyona leyo ash uyichitha emgqomeni cause ukuthola kwakho ukhokho kagwayi the back one the back stop even though usuphelile yabo manje nendlela yokuthola umentshisi futhi uzohamba uthatha umentshisi feze ebona kwenziwa safuna ukuyi-experience nayo lena yabo waqalwa ubhema seyazi ukuthi ugwayi kanje yabo ekukhuleni kwakhe uyakhula nje mabengahlangana nabangani abasha new friends ama-new friends ayabhema hawu ngaxiliyani because ufuna friendship phela naye ayike umuntu into azoyenza at the end of the day uzogcina eyisola njengami ekugcineni nje yabo mina mfethu ngihlala la mfethu angisathandi leyo manje la ngihlala khona lapha Border Park manje la sikhona after bro mina ngine-injury la emlenzeni nginakhona ngangihlala khona la ngadliwa into engayazi sajoye ekhaya babuza wadliwa yini onyaweni anginayo i-answer ngibatshela into eyashiwo mina esibhedlela and esibhedlela engihamba kukhona ngayo okay King Edward mabefike King Edward bangifaka u-x-ray ba-check-a upoison ohamba phambili it was an insect animal poison abangama-insect animal mangakana ngawabala ngeke uzwa bayinqaba ama-insect animal stilisha uyabona stop spider nyoka gundwane nole zinqwa but mabesho la onyaweni lami ngofethu ngakho bathi ngadliwa insect animal umshini wesibhedlela uyama lapha rather than you shall pay go to private hospital wele kuzoba khona ne-medical uzohamba deep down until uzophuma ngqo isilwane sangidla onyaweni but into evela damo vela insect animal poison so alright okay yeah ngaqhubeka so alright mfethu ngihambe ngesibhedlela bangilungisa unyawo balisiye libe mistaken ngiyaqhuka manje like mfethu disable mfethu into engeke izenze from kuhlala kwami ekhaya yabo ekhaya akunankinga mfethu both side bomalume khabo baba abanankinga imina nje ine-influence yani yokuthi ngihlalile big time ekhaya ngalesa sikhathi bengathi ngeke ngagaxela nakuyihungu uxolwayo ngiyibhemi manje ihungu awusayibhemi unga angiyibhemi ihunga mina ngibhema mfethu like buttons iphilisi lelidala nje lisakhona phela namanje saresist hawu uhlale emgaqweni impela nje nababhemi ihunga Christian Meta nalelo button 2 things only engiyibhema ihunga bra ngabe ngibuya kuyona ngangihlumeza kakhulu arostwe hunga ngabe ngisaboshwa namanje mina mfethu amaphoyisa esengangikhulumela indaba ye-drug yabo cause amaphoyisa amadala eSekwini ngikhulele phambi kwawo and I was doing wrong in front of them bangibophile most yabo and bayazi ukuthi not like kanjani manje kubopha iphoyisa lisuke ngakuzondi lisuke lizama ukuthi mhlawumbe ubuye ube umuntu cause bakutuphasela correctional service
correctional service like correctwa amaphutha empilo yomuntu. The meaning of the word correctional service. Kuhlunyelelisa usimilo. Yes, you yenzile i-mistake, right? So correct-ke manje, lungisa amaphutha akho and face ilokhu njani i-country. This is our country. Nawe yakho nalo bese sonke yethu. Akekho ozolahlwa. Yabo. Ukuthi wena usunjani wena? Awukho umqomo wokulahla umuntu. Yabo. Uke waboshwa phambilini. Buya ku-13 accounts mina brawami, but manje fingerprint li-clean. Mothi 13 account into kanjani leyo? Hayi, lezi zinto ezisili lezi la emgaqweni. Kodwa into engibuphe kakhulu yona ama-drugs. Mhlawumbe ngishaya 5 or 6 accounts ama-drugs bese kuzoba ama-theft, shoplifting. Ila macala yabo nje. I-theft kubamba kanjani? Ethi i-theft lapho ufika wantshontsha khona wahamba. Bese kuyathungathwa. Awusilandisa ukuthi ngiyakubopha nje wakade kwenze njani. Ukusuka nokuhlala nje beze bekuthola. Yeah, like unembuzo. Ukuthi ngiyayicabanga iyahlekisa. Indaba yawona alomziko kusho Sunday kuseni, yeah, siyavuka. Like let's say like Chester bit rank, yabona. Yeah. Futhi lela olede ungahle kulale. Ngoba ngene etshele ngangimina ngitshontshela jele. Umuntu okade iboshwe ejele. Egqoke private impela ayigqokile. Uzosebenza mase ngalo. Uyakhona kodwa esiphanini, ne? Yeah. Yeah, na esiphanini niya khona futhi uyofika igqole phambili for ngeke ngithi kanjani, yabo? Yeah. Hayi. Khamthushu. Ay ehle taxini, yabo? Maye ehle taxini hey. Akusadumeni ilo. Theft by snatching like hey yabo le hand officer. Umuntu uyazenza into wrong. Lento yamaqedi golide. Yeah. Khumbula abantu behluntula amadleme. Yeah. Hayi. Yabo leyo. Yeah. Leyo game ngalezo ikhathi ke ngizogwetshwa ke lapho isikhathi ngitshontshwa lezo zinto. Ngoba ngikhumbula kahle hey. Washaya kahle amaqedi golide kumama. I know mhlawumbe naye uyangibona la ekhona and like I'm sorry even now like hey. Nami kodwa ngasiphunda isifundo ngashaya wangishaya ngenye trick and like abantu bayasazi guys bafethu bayasazi labantu thina singabanayo into esidawa ama-drugs buka loya kade idlula la izona namhlanje yabo bayasazi yazi wena manje isicefe engconiswa mfethu lento le abafethu bayenza mfethu siyenza shintsha ama-post change their code provinces. Yeah. Uyenza la iKZN utholakala manje usuyenza yabo but manje small town indawo encane eDurban khona nsukhona uganga ukuthi yabo le nto icabangisana kancane hayi wonga hayi mfethu mina ngiyayazi I'm talking from my experience I'm not saying it wrong imunandi ngale ndlela exaka ukwenza program ukuthi u-arrest yakhona iwona lo sokuphusha. There's nothing as such ukuthi u-arrest kanjani is because usujwayele. Khala from emqondweni inyu ikudidise and then ngeza noma yini usilokhu. Lapho uyakonakala qhamuka lo mama ngithuhluze manje kuseni. Ngihambe ngitela we kwakuyisonto khumbula kahle ngakusasa uMonday. Uyabo? Kushuthi wayengene ngesonto ezophinda ngene na uMonday. Abanga ngakusasa ngisami same position. Same through same thing. Hayi bo, ngeke babethu umziki. Ungabezela. Ngisaqoke lezo zinto. Lalela igqoke uniform oleli la khona, yabo? Liyabani? Ya sespanini. Because usebenza khona eWestville prison uJe. Azinhla how nang lophani. Ehle taxini khwe akunami vele awunhla mhlawumbe ngambona futhi awunhla hey ujela hayi
kanti uyarenki lapho uyosho ukuthi nangu lo mfana ukusho ukuthi nangaleli sikhina lolanga wafika abatshele irenki ukuthi hayi naye umfana sengibambe kanje lapha ya abantu baserenki ngoba ngiclose nayo irenki kanje pavilion rank Westville bayasazi lapha banosibika kunika ama-pitch job abantu nje first esikhuleni nabo around la isithawa futhi nasisa apha the grand ngawo ama-taxi wavava laphana ngase ngibambe inkunzi yabo yeah hawu umama ahamba irenki afika ngikhoma ngiyacabanga uma ngisami lapho la ngenze khona isigameko izolo yabo bangikhoma muphi ma shuthi ngiyacabanga into eyenzeka Enhlana hayi bangikhoma chaza ukuthi hayi bo loya hayi man umfundo loya umlandla ubala umshanga esiba uzoza la uza la khululeka and definitely show uyasho mama ukuthi okay wadlula phambi kwamshuti ngangambona yabo cause wayengeke ngibone mina mfethu like kanjani mhlambe ngimangile noma ngiwashi ngayo yabo sengidlile imali kudala yonke into yokudayisa amacici engaphela isiphaqa hayi bahambe qhamuke bani qhamuke driver sasikhondaktha naye umngane umfana wasekhaya omdala ozalo mamncane thuma ngikamile ngikuxolane kumina mfundi wenzani nabo ngimine bese ngiqalekele lento mfethu kuba imali iqhamuka kwenzeke kulutho ekusefuni njengoba ngisarenkile lapha awuzongishanelela imoto uthi uyisula kancane amawindi ngaphakathi uzokunika le mali ngayibona awuwini usho kanje athi hayi ungilandele ngilapha re ngiyabona woza uhamba phambili uyirelaxele angibanjiwe angixakiwe ngamabhani buka nje ayingize kanjalo yabo usondele yabo imoto yakhe ingale kwesixuku nasi isixuku la otaxi nabanye oright kuhlangene vele ke ekseni basuke beyimele belayisha imoto into enganakekile na vele balayisha ojele abantu abasebenza epavilion baba nanginalo mama phakathi kwami ngazi ngithi qhamuzusho ngadlula ngangena phakathi bathi uthi hey kodwa angihamba ngivula isicapha semoto yaxolana mshanelo ukho la angimboni ukuthi ngiyazenzisa Nkosi yami ngangizojika endleleni ngangizojika ngamane kuthiwa vala vimba ngimbone ngiye khona ngiyerenki ngisaqala ngawubambe nje umshanelo hawo qale ukuvura zangibambe ngala avaye mshana lalela ngoba umshana wethu wena sokuqondisana mphuma njengamadoda apha amacici amama ha hayibo manje hayibo abeqala yena umanga sikwami hey amacici yabona ngithi ukuthi ungisukela wena mama wena ngempela kwazi wena mina athi ngeke ungazo base ngiqoka uniform vele wala izolo wenzeni kuseni ubheme ngani ungathi ngithi yabona kwangconyana wona abangilimazanga kodwa isakhala zona kushaya abantu abakwaziyo kuyinkinga ngoba manje uthi usanakele oyiqhume ngemuva uthi uyiqhuma umshiza ngemuva wakushaya la ngemuva weblind spot uyaphandla hayi make wayaphandla qhuma yabo abantu besifazane bafethu banozwelo bese amadoda akinsizwa ngempela ushaya ngempela ubuye kwelikoni wakhala yena kuqala uma hayi ngeke manje sengigculisekile sengiright ngoba vele ngeke wakho kwamacicama ngeke manje hayi ushaya lokho kwinsizwa ke manje manje sengishawa ngale ndlela leyo ukuthi ngathi ngisukuma ngitiya ngibaleka ngibaleka ngena ngaphakathi erenki ngiyabona phela ngibaleka ngihambeleni ngiyayibo irenki yangasekhaya ngibaleka ngene khona la irenki yangasekhaya nanguba ongazi ongaphakathi ongabonanga vimba yabo ngabona impilo yami ingene engcopheni bese kuzothiwa vimba nje yabo abantu abamele bangibambe kwafanele ngizophinde ngibanjwe ngaphakathi ke manje erenki ngoba amateksi asepavilion ngaphandle banjwe ngaphakathi erenki ngiphinde ngiye
Kuthiwa vimba ngithi hayi malume mina kuthiwa yini manje mshana bakwenzani ufuka malume esuka endleleni yabo ngidabule kanjalo ke hayi so like in the first hey we tough game alright ke ngifunde nge-arrest ukuthi ayinkingi ngiyetshele sengiboshwa manje nje amacala not like ngaboshwa lelo mama yabo ngoba khona nje la saba nenkinga khona ukuthi siyaplanteka yabo ngeke ngikhulume kabi yile yanto bese ngiphatha kabuhlungu kodwa cause fesa futhi saboshela ukuthi i-drug sesithwele ngekhanda cause my fresh asibhemile siniphelile basplanta ke babhala position of i-heroin yona ngiyayizonda bra wami angiyithandi iwunga elindlela ephenywa ngawo manje it's not my old school way thina siyibheme kangconywana hawu bayijova manje bayafa phela abafethu daily oh ibo inkosi mfethu ngenelela mdali kubi yabo mfethu ngiyahlala nabo cause I've been there and I know I'm not going back angiyi from experience ngikhuluma leyo yabo bagula bafethu udokotela wakephi ungazange akufundele ngisho kanye udokotela oqhamusa ukujova umunye bheka umthambo bra labantu abajovayo bayazi ukuthi bayabulalana bodwa bayigeje imthambo 99 ngawo umqumbile limele ngazothi ulimele omunye uyazi ugejile ugejoyi lo kade emjova and like mabe nequery somehow ayibo bafeza ingeke liyabhubha ke manje ha bene query athi ngiyomshaphe kwepani ngiyishaphe kwepali philo omunye umuntu phezulu sathane loyo ungenele Thwane nihlale nomuntu eseshonile insuku ezibe ntatha usitshele nje ngaleyo experience into enjani wena wasabhemne ungakuthiwe kuthini kuwe ngikhuluma yona nje noma ngisho leyo nto fethu lo nto fethu like bayazi abafethu ukuthi like siyazama somehow ukuthi okay fine mase gula akahamba aye esibhedlela there's a place la kunesibhedlela lesiyana simele osinawana the most homeless people not osinawana most osinawana homeless isibhedlela se homeless sila nje around the A5 opposite ne A5 yabo Cathedral abozama nabo wendi yes social aba mobile yami yes ukuthi ayekhona into yenza ukuthi umuntu angabonakali uyasastepha cause simbangela isicefe hamba esibhedlela hamba eclinic hamba eCathedral yabo and like manje mobile clinic is mfethu ayisasambeli la most angazi kwenzakalani but I know there is something bad ngisuspect cause ngeke ngihamba nami ngahlala esibhedlela isikhathi eside ngilimele la unyaka ngisarecover yabo ngabuyela ekhaya ngahlala kancane okay ngahlala nje futhi hayi kancane ngahlala ngarecover ekhaya yabo and mostly right my family ingimelile both side la fika khona inyembezi ugogo ethenga amabhandishi pavilion into amabhandishi awu 1 2 3 phela for one day keep close to 300 ngenkinga zami neze siyabezela ngeinkinga zami ophula umoya wami lokho mfethu yabo ayibona this is not me yabo rather go and yofela kude le akwazi uzangikhulisa aphinde ngizomhlumeza manje sengumhlumeza phela lo ngingasekwenzeka manje because ibhedlela lamabhandishi awathengayo nivava akuyena wayengithumile basuke bengadlala abazali mabesho njalo asikuthumanga
asobe ngakulahla asobe eqinisini yabo so ngiyabuka ngeke ngisakwazi ukuthi angaqala phansi manje akhiphe imali zakhe for mina ngento engene kuyona ngiyangihuzwa hayi bu sala utshela sibona ngomobo into eyishiwo abazali yabona siyahamba hamba juba uphuza phambili ngiyabo manje ngiyimvise ngikhuze nginabe sonto ngayazi manje ngikhathele futhi khona umuntu olike ngazi ngasonjani kodwa yabona umuntu okhathele bra wami impasa ophelele inkinga leyo ugcina mina manje bese ngendlela ekuyiyona angenzela ushidi lapha ngwami manjani khona ushidi abake bawenza yabona la hlala khona bancane ukusuka benze manje inkhinya labasukela abantu la ngaphandle bagijima ngihoshobozi lapha phakathi mabake bangena lapha nabaphenduka amazambane enjani zambane lodwa libolisa wonke thina singezile usesigaba thina nobe uzibona mhlawumbe singaphandle sikhululekile siyintantele lapha the main one mhlawumbe ungaphansi lapha ngena nasey'tamkokweni lebantu lami yabo abantu abangayazi labantu la eminyango bangena ey'tamkokweni hawu ngithayi ngiyakutshela wena leyo nto from experience angishuzi kanjani from experience mina sesavuleka isitampoko ngivula umgqomo hayi athi hey oye mnganami ambuka inyawo kahle long distance ehamba ngaphansi lento singayazi thina mhlawumbe usumasipala uzenzela indlela zokuthi yabo wadliwa yini la hayi la ikhathi la yini mayithamzike lana sadla umgwenya sihambe point hayi sangena khona la ekule game nami ngisawuma 7 lo angempela ukuthi hayi awukhipha ngiyawukhipha uhlaba ngiyawuhlaba ngami emqaleni yabo nje la ngakwazi o-accuse wami yabo la yabo uthi la kwakuyitishi lento anisiliyaze yaze yafuna ukubhibha nibangani nibangani bangindaba le indaba yokukhathalana wazi ubona indaba yokukhathalana mina I've been like hell of a thing like nyaka manje sene kakhulu yabo bengasekho around ngala emarket cause ishubile ngala emarket kenxa ukubula uqhuma isibhamu wonke phansi kakazini njengisepoint la ngikho yabo ngidla ama drugs bengidlani intashi ke lapha intashi umgwenya ya sibanga indaba yefoni sasibanga indaba yawo kodwa lento yomarobhali hlangana nentombi yakhe kumnyama amehlo la sengibhemile ngilalile hey nayo intombazane phethe amafoni awo so yabo ayila ama drugs ayishayana ngoba wasifana notshwala ngaphezulu awu manisabela awuthi nayo yayingikho into engayenza fikitheni yakhala mina embezi ma7 sengithathela amafoni awo 2 yakhuleka ngoba ngitshela ukuthi awuthwakho mangibona yena emfethu angiyibonanga ukuthi ubani ngabona i-victim tu umnyama amehlo hayi ngiyamuzwa lo muntu ma7 hey dawena utshwala la khathele nini uzwa bethi ma7 wazongijwayela abe phenduka isilwane ebantwini yabo so leyo mpilo leyo ngiyabuka nje abanye abafezi basafikile manje umuntu mawumtshela futhi vele bengazi ukuthi mhlawumbe nomona noma yini yabo and impilo yabo ikwi-danger ayi-danger bafezi enqaba manje babe kakhulu inkunzi nethekwini sihamba phezu kwabo abanye akhiwo sibuye eminyakeni yethu na ngoba ngizibuye egwetshweni la waqala khona kwasabusha ngithola isigwebo uswazi le mpilo kade ngiyiphilisa abantu ngikhalisa abantu
It's not nice ukuhlala lapha kuleya ndawo mfethu like hey inyoni iyangena iphume ngewindi encane iputshe ibhoshele ebusweni uthi uyayijaga iputshe esikhaleni uthi uyabheka ingidi engakanani evale emnyango wonsa ayikho le Gunya ngisho yibo ngisho okotapheya nezinto ey'gunya ayigunya kanje uhleli labantu usuku lulodwa lude ngathi uFauteng ngathi isonto lonke usuku olulodwa wabo so hey abantu bangafisi le indaba yokuya ematshele ungalingi uyitshela ukuthi uzofisa ukuya lapha mfethu hell no khala ama-drugs ungabhayizeli kuwona lento iqala ezikoleni umuntu mhlambe engalawuleki hamba nabangani awusithatha usibuyisele lapha emuva iqala lapho mfethu esikoleni Papa ezinye ingane uba ubhongoza wena ufuna ukubhalwa kwabakhulumayo yabo leyo nto la uxabana nama-prefects lana wena lo ubhema amahonje uncika ngey'ndongo yabo ufuna ukuphatha yabo ngizozenza kwabanye abafana abapolize bakhona hhayi ukuthi abekho wena wedwa umfana bakhona abanye abafana phela nje badle ngane ngoyihlonipha ngendlela impilo abatshelwa ngayo khuliswa mawukhuliswa kini akekho umzali wabo lamathumbu buka nasi sanukudlala ngabazali bafethu lezi zinto lezi zithatha la endleleni lento leyo mawuwaphuma kubo nje ubone bese umuntu yabo sefuna ukusatshwa ukusatshwa kufanele usatshwe ngaleyo ndlela abahloniphe bakusabe ngani ngezenzo zakho ulwela impumelelo uyaphambili upgrade awakho empilweni uye phambili imele indlela ophila ngayo discipline hlonipha udiscipline abantu yabo bawunginika indawo yakho abantu ngokuthi ufika ngelinye ilanga uthathwe yikhulu abantu abathop kabi yabo lo kade uhamba naye ongahloniphi onalezi zinto zakhe Ngiba mqoshisa okwenza usaba ngisho babu wathi uyafika ufika uhleli nabo kanje inhlonipho iyona yabo inhlonipho is the main thing inhlonipho angisho ukuthi khona kumele umhloniphe hlonipha nje impilo oyiphilayo ungayifaki ehlathini like imoto lena mfethu phila mawukuthi uyazi imoto mfethu driver le eyakho ngale ndlela ukuthi awumphazamiso ngemuva umphazamiso seceleni singakutholi usushayisa indongo yabo ingozi ayibona ukuthi khenqa hlehla miyeke lo muntu lo like okay ambona umngane wakho uyaspeeda phambili wenza izinto over total nangu wenza nje it will end in tears yabo usha ama-2K kufike no it will end in tears uyakwazi uyibona it will end in tears so samnandi wena wesikhashana ubumnandi besikhashana bethu hayi abukho right njengoba ngisho lezi ngibuyisele emuva ukuthi ngaye isikole ngajaha imali yabo ukuthi kwakumnandi kanjani and le life ebheda iya welcome ngale kasi uqala usaqala kuyona aviba yabo phakathi nendawo usenamuva usenaphambili usaluma qhubeka noma kanjani sangisho ukuyibulala njengoba wathi usho nje ukuthi wayesifisa ukuyibulala afisa ukuyibulala uyasibona asebona abantu mfethu siyona impilo leyo mfethu the first thing first nje into yokuqala nje mfethu ucabanga ulala eminyango umuntu hambe evula umqomo mina ekukhuleni kwami intshayelo yabazali yangaphansi ophahlana ngicabanga nawe uyayazi leyo nto uhlanya hayi kwenzakalani lemhlanje sinezivula imigqomo abantu hayi ukuthi kanjani okay siyayithola lezi zinto esiyithola emgqomeni abantu sebeyasaba mfethu basaba abantu manje ngabo basaba ngale ndlela ukuthi mfethu most yabantu abasakwazi ukuthi akubiza azothi hewa
sondela la emotweni yakhe akuvuliwe indathi hewa hayi ngeke awenze lokho because he fucked up lento uzothi hewe ukuvulela iwindi ubone more gcineni what they do uyamrobha enza i-friendship nawe ukuthi okay fine angasakudingi noma kanjani ucabanga uzama ukwenza umuntu yabo akudonse lapha nakuthatha kufaka endlini kunika isipani esincane intohwanyana piece job bele ufike ubone more kuhlungu ukubuka umuntu abantu sehambe kufuna manje hambe yophaka lapha la kuphaka khona amanye amaphara still on top of i-risk kade ephuma kuyona usayophaka lapha emaphareni ufunana nawe phinde bazomphinda sekuyi-danger phela yabo ukuthi siyingozi-ke kushuthi manje akasekho sezomsiza ilwane zesiqiwini bezivalelwe program sinawucabanga ungasingayiqeda kanjani hlele emakhejini no ya hayi lento lempilo kanje ayimvezu lento le ngazi ukuthi mina ngathini unakele from iborder konakala dala emuva cause even as umuntu omnyama bafethu bafikile bokufika sebeyakwazi abantu abamnyama ukuzenzela i-truck bakazi ukulipheka faka ama-initial alenze umuntu omnyama South African citizen uzobaxosha bahambe nothing ezoshintsha yabo and manje abanye babo okay fine baphila ngalo bayadayisa our South African citizen i-drug structure abasithathayo strategy salabantu wakuthiwa bahambe beyitolo abazange basithathe sona kanjani thatha uku-structure se-drug more lezi siyisona sistele somisa i-country ngendlela e-right kungabi khona okhalayo kungabi khona olimalayo asithathi nalo abahambe laba abahambe thatha lesa strategy why kulabantu bokufika kwathathwa lesiya se-truck kuphela that's why izwe life ngayo indlela izwe life ngayo the wrongs ngibona sikuthatha sinayitolo impela iphethwe yibona la buka but manje leyo nto sibe nesikhathi sonke sokuyenza yabo pasazange sizenze phezu thina sesekufika ama-outside yena seyenza lento le nabaxawe okunye ngakubo kwabo cause mina ngiyakwazi ukuthi ngibabuze ukuthi yini kube kanje bayasho ukuthi njengoba kukanje nasemuva from impande yethu siney'tolo emakithi kanje yabo lezi zinto ey'kanje siyakwazi ukuzenzela okay fine yabo so wena ungabona izinto y'libele y'fike ezinye mhlawumpe kanjani lezinye abazenzeli bona la zisuka ngale zikhoriwe gibela imkhumbi gibela what deliver kanjalo yabo manje iy'tolo ngale seziningi njengoba ubona ziningi kanje ukuthi ngakubo yila njengoba umnyango odwa kusona isitolo ngale kwelandelayo isitolo umnyango odwa kusona isitolo kulo muzi lo kanjalo so ayisekho into abayenza kahle ngakubo that's why sebebuya bezo qamuka nomqondo ukuthi bazoyifula ngayo yabo nabo baqhubeka nani nokuyiphilela awonsa kusaphileke la but sina abanye besuke basathi structure sama-drugs why sathi nje umqondo wama-drugs ukuthi okay hayi oba lo udayisa i-drug nami ngidayisa i-drug abaphuphusananga kanje abantu abamnyama South Africans labantu bokufika bayakwazi ukudayisa abadayisa bonke laphana bahlele endaweni eyodwa wena South African citizen niyadubulana ntubulalela into ebhekephi yini udutshulwane ngoba naba bona abanikazi bohlelo bahlala endaweni eyodwa abadayisa into eyodwa bonke akekho shayo
Kekho jaho wena uma uye elokishini uthi ngijwayela kabi lo uthatha ama-customer ami hayi bo sibulalana sodwa thina bona abanankinga phema kulo kusasa uvuke kulo ushiya isikweletu ngala ubale kwamba usengakulo yabo bayibukela kuningi mfethu ayikunzima uyabo hey izwe liyabhubha la ngazi lifeke kwaphambana ke but into eyiningi wezi ziyaphambana it's not like ngithi kumina ngoba mina ngiphambanelwe izinto zami kanjani even nakunormal ngiyazi ukuthi even nabantu abaphilayo nje yazi hayi lo yasihlanyela lo ubona abana egaqule ama drugs esitshela uyo hayi not like lokho kuphela buka nempilo yabona wonke kuthiwa abantu abahambe labantu bokufika uyabona ushintsho mali busy izinga lomnotho I'm sure nginayo i-TV angiyibuki angazi nanokuthi lesingaki namhlanje ngiphala labo kwabo kodwa nje mangibuka ngesiphisiphisi phela ngihlala eThekwini ngiyayibona mina hey behleli izinga lomnotho abahambile ngempela ke futhi abanye balabantu laba bayibo impilo yabo phela nabo nawo ngeke uzulwelwela ugoloza kuthiwa hambani hey buki danger bahambile inqwabi ihambile ngiyakutshela buki bahambile sele labo nalabo bonayo nabo ba-stranded bayazi clearly futhi abanye babo la besuka khona yabo kuyafana ufana nomuntu ofile uphila hey sibongele insizwa ukuthi ufike nje uzoshare abantu ababekade bethe bayakufuna ngoba babona ngi-interview asilapha eMaskandi siyabonga mfethu ukuthi yawo makhuluma indaba lapha ngishaya ngomuzi ke manje Nkosi yami sawuphuma kodwa mawusunomuzi uba lapha always nje sisuka nje sichange up and down mina mfethu ngiyayizama nje indlela yokuthi ufihla ikhanda ngifihla ikhanda mfethu idlozi la kokwethu mfethu nalo ngelilanga amawuzi kanjani lona ngishaya wow kodwa bo mfethu nokuxolela ngiyazama ukuvuma amaphutha ngishoti ngokutaku nje mina kuphela umuntu ozongithatha anginike nje one thing ekhaya anginankinga ispan yaza bese ispan akukho lutho esandleni onakho ngoba mina ngino grade C security PDP code 10 license uma sobe Korean logistic certificate so 3 lezi zinto i-Korean logistic certificate kumele ngiyosilanda la ngisebenza khona ka Korea inkampani yabo ya ngagcina ngisenzile nje sahlala emenelo office le manager vavava yabo so nje mfethu ukhona mafingerprint wangishilo nje mfethu ukuthi gaganga ngagwetshwa ngabuya ngalandela imigomo nemibandela nisila zabe clean ngiyaqasheka nje kamlungu mina payslip registered UIF i-tax ibanjwe ngiyena esitolo ngithatha impahla nge-payslip yabo i-PDP asithemba ukuthi mhlawumbe khona ongavela lapha bewusizo sizani mfethu yabo mina sengihleli nje lapha mfethu hayi ngisathanda sengivumela nje ngamukela isimo sokuhlonipha impilo yabo leyo ngeke ngize ngiforce mfethu uNkulunkulu umdali uyena owaziyo yena uyakuthi it's not me yabo nami ngibambile lento engibambe lapha na is demonic big demonic lapha na phela phumekile ndalo yikho bephuma ngamabhokisi phuma ngeke impethu but manje still nje bahlisihleli nje la uhleli la kuyenzeka mfethu bafana wendeni labantu lapha but still sisahleli uhlalelele emlilweni ubona uvusa la eceleni wakho ungahlala ngabaleka so umuntu nokuphelele there is this thing I call and my bro
isebenza buhlungu ngoba isebenza ngamagazi like mfethu umphefumulo impilo zabantu yabo. Siyabhubha sixabana sodwa lapha. Develo laphana mfethu. Mina Nkosi yami bandla angihlukani namanje yabo. Bonini la kulezi zinto engiphuma nazo engifike nazo ngiphuma nazo emqomeni. Khona amanzi 5 liters ocole baba. Angawukuba ngiyakwazi ukucima umlilo ngisho umuntu ngiyakwazi ukubona ukuthi nabo. Ngikwazi ukuyikhulekelela mina manje. Yabo. Yes indawo mhlambe ngikuyona ingcolile inhliziyo yami deep down phakathi mina like angingcolile mina manje please. I did wrong and I did apologize kumdali wezulu nomhlaba uyazi. And like everybody oza kumina uzofuna mfethu sami like usizo rise. Usuke ethunywe umdali ezotesta mina ukuthi Satan noma Jesus. So I pick Jesus plan. Ngimenzele umuntu. Namo. Ngisho noma angasho ukuthi uyabonga. Mina ngade expect ukubonga. Ngiyabonga umdali. Yabo. So bese intelabo. No, mfundo. Yeah, siqedile manje sine hour esandleni. Yoba bengisho mfowethu ukuthi siyabonga ukuthi uze siyathemba ukuthi episode yakho izokwazi ukuthi ishintshe impilo zabantu abaningi. Ningixolele nina besilo ngiphethe umkhuhlane ungibambe phansi. Ngoba kushintsha lesizini nje umuntu yenhlinhliza kodwa ke ngoba ngenza isethembiso ukuthi ngaso sonke isikhathi ngiyohlezi nginilethela uhlelo ngiphoqile sathi ungathi lensizwa ke saze sayithola ngoba igcina ifikile. Hayi ngani lento yokutholakala endaweni eyodwa umama wasesidabule wangithola kade ngingathi uchamala ubhosha la udlala zonke into la yibo yokutholakala likhoneleni lo nina bedlele lo phapha ekhanda amenza indaba lelo umuntu omemeza athi yakhalela uthi igula lika Jamal lichithekile nina bakamphudu ubomvu uthi nina bakashishilisa ngedidi kwelimaholo lemhlabeni limbhedule nina besiqhwaga bathi siyadla izindlondlobele sibeke isihlanga emadolweni. Igama lami ngoprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho sohla wathini la kaMandlakazi. Mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunga siyacela ucindezele subscribe button, cindezele nebell. Ukucindezela wakho ibheli kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisposa izoguide nezocona kuzo zonke naphakathi uzobe usuyitholela isiqephu sangalelo suku. Uhlelo iHow I Ended Up in Drugs silanda abafowethu nodadewethu abaseyidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi bezoqwashisa umphakathi. Idakamizwa ke ziyayihlukumeza umndeni kakhulu ukudlula umuntu okuzona. Ngakho ke gadala abantwana benu ningagcini nithola nisesimeni eningazi ukuthi niyophuma kanjani kuso ngento ebengayigwema bukana MPTV1 mawunawo futhi amandla siyacela uxhase join membership ukuze sizokwazi ukuhlezi kulethela ukuze kuzogcina kusizakele abantwana bethu ngakho ke sengincenga